Isi ikomeje kuba mu kangaratete ko kwibasirwa n'icyorezo cya coronavirus. Imibare y'abayirwaye ikomeje kwiyongera, ariko ubu benshi ntikibatera ubwoba cyane. Ikibateye ubwoba ni urukingo rw'iki cyorezo bari gutegekwa gufata ku ngufu, bitaba ibyo bakimwa uburenganzira bwabo karemano nk'ubwo gukora, guhaha no kwivuza. Abakristo Gatolika bo mu Rwanda nabo bahagaritse umutima, kuko iby'uru rukingo rwa coronavirus byenda gusa neza n'ibyahanuwe na Mutagatifu Yohani mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 13 umurongo wa 6. Yohani yagize ati: nuko abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, icyo gikoko gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. Muri iyi nkuru turagaruka kuri Karidinali Kambanda Antoine, Arkiyepiskopi wa Kigali, mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, aho yatangaje ko abantu badashaka kwikingiza atari abakristo Gatolika ba nyabo, ahubwo ari abemera gato. Yavuze ko urukingo rwa coronavirus rwaturutse ku Mana, kuko Imana ikorera abantu. Avuga ko nyuma y'inkingo za coronavirus kandi abicwaga n'icyo cyorezo bagabanutse cyane. Asaba abakristo kubahiriza amabwiriza ya leta ku bijyanye n'iyi ngingo. Abatinya urukingo ni ukubera ukwemera guke, ni ukubera kutizera, kuko Imana nanone idukiza kandi idutabara ikoresha abantu. Indwara nyinshi tuzivurwa n'abantu Imana ikoresha, yahaye ubuhanga bakavumbura imiti n'inkingo, nk'uko twivuza kandi twikingiza n'izindi ndwara. N'iki cyorezo nyuma y'imbaraga nyinshi zashyizwemo kugira ngo hagire igisubizo kiboneka, twabonye ko urukingo rwafashije abantu, n'ubu ngubu ukabona ko impfu zagabanutse kubera urukingo. Mu by'ukuri muri icyo kiganiro Karidinali Kambanda yirengagije ukuri. Icya mbere yirengagije ni uko urukingo rwa coronavirus rutaturutse ku Mana, ahubwo rwaturutse ku bayobozi b'iyi si umuntu atatinya kuvuga ko bakorera Satani. Uru rukingo rwasohowe huti mu gihe kitageze no ku mwaka, mu gihe ibindi byorezo bikomeye nka sida, malaria n'ibicurane bituruka ku biguruka bitarabonerwa urukingo kugeza n'ubu. Ni urukingo rwageragejwe hifashishijwe uturemangingo tw'imibiri y'abana bataravuka bakuwemo na ba nyina. Ni mu gihe Kiliziya yakunze kwamagana gukuramo inda, ariko abayobozi b'iyi si bagakomeza kubyamamaza no kubikangurira ab'igitsina gore, barimo n'abana b'abakobwa bakiri bato. Nyuma y'uko abategeka b'iyi si basabye abantu gufata uru rukingo, byagaragaye ko ruhumanya umubiri mu buryo bugaragara. Bamwe mu barufashe bahise barwara indwara y'umutima, ndetse bamwe muri bo barapfa. Ni amakuru abayobozi b'iyi si bagerageje guhisha uko bashoboye, bategeka ibitangazamakuru kuyagira ibanga. Ikindi kintu gikomeye kuri uru rukingo ni uko impuguke zagaragaje ko ruhindura imiterere y'umubiri, ku buryo uwamaze kurufata ataba kimeze uko Imana yamuremye, ahubwo yisanga yabaye ikindi kintu. Usibye ibyo, nyuma yo gutegeka abantu kwikingiza, byagaragaye ko urukingo rwa coronavirus rudakora. Abarwiteje bakomeje kurwara bakaremba, kandi bakaba bashobora kwanduza abandi. Twakwibutsa ko ubusanzwe iyo wikingije biba bivuga ko utongera kwanduza cyangwa kwandura indwara wikingije. Aho guhagarika gukingira coronavirus ngo abahanga babanze bige neza ku rukingo, ahubwo abatuye isi bategetswe kwikingiza bwa kabiri. Nabwo ntibyahagarika iki cyorezo. Noneho tuvugira ubu, abantu barasabwa kwikingiza ku nshuro ya 4. Ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda byagize kwikingiza itegeko, maze umuntu utikingije akagirwa igicibwa muri rubanda, akirukanwa mu kazi, ntashobore guhaha, kwivuza n'ubundi burenganzira bw'ibanze. Ibi kubihuza na cya kimenyetso Yohana ahanura muri Bibiliya mu byahishuwe ntabwo ari ubujiji.
Mu gihugu cya Swede batangaje ko havumbuwe ikoranabuhanga rizatuma icyemezo cy'uko umuntu yikingije coronavirusi gishyirwa imbere mu mubiri ku kiganza cy'iburyo. Ku rundi ruhande, abasenyeri bo mu bindi bihugu nka Arkiyepiskopi wa Nyeri muri Kenya Anthony Muheria bamaganye igitutu leta z'ibihugu ziri gushyira ku bantu kugira ngo bikingize. Mu ijambo yavuze ku wa gatandatu ku itariki ya 25 Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2021 ku munsi mukuru wa Noheli, yavuze ko abaturage badashobora kwamburwa uburenganzira bwabo gusa kubera ko badakingiwe, ahubwo ko kwikingiza bigomba kuba ku bushake. Kuba Karidinali Antoine Kambanda asaba abakristo bo mu Rwanda kubahiriza amabwiriza ya leta y'u Rwanda kandi bisanzwe bizwi kwirangwa no guhohotera abaturage, byerekana mu by'ukuri uwo ari we n'urwo baganishamo abakristo Gatolika b'u Rwanda. Nk'urugero, mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu y'u Rwanda mu minota 50 yose, ntiyigeze asaba leta gufasha abaturage bishwe n'inzara, ababuze akazi cyangwa bahutajwe na polisi kubera amabwiriza ya hato na hato kandi ahindagurwa bitunguranye yo kwirinda coronavirus. Nk'abakristo dukwiye kumenya ko Kiliziya yacu ntagatifu yashimuswe n'abashumba b'ibirura batagiharanira ko roho zacu zironka umukiro, bakorera ubutegetsi bw'iyi si aho gukorera Imana yo mu ijuru. Turasabwa gusenga cyane ubutaretsa, tukavuga ishapure, ari nako twibabaza buri munsi kugira ngo Yezu ashobore gukiza roho nyinshi muri ibi bihe bikomeye. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, kandi subscribe kuri channel ya Kiliziya Imwe ubashe gukomeza kugerwaho n'amakuru y'imvaho kandi atomoye, inyigisho n'ubusesenguzi bijyanye na Kiliziya Gatolika imwe kandi itunganye. Komeza kugira umwaka mushya muhire wuzuye imigisha n'uburumbuke bituruka ku Mana ihoraho.